Sudah lawas banar palui kada singgawian. Dicubanya bahuma sakalinya pas musim hujan tadi kabaahan. Mangari ditakan pancika rumah-rumah banyak nang kada babayar. Daripada kapupusangan akhirnya palui minta izin wan bininya tulak madam meninggalkan kampung hendak mencari gawian. Imbah sabulan manghilang inya datang pulang ka Banua. Ikam lui ai talalu banar, kenapa tulak madam kada saling padahan wan kami, ujar Garbus. Bujur lui ai, kampung kita sunyi banar bila kadada ikam karena biasanya ikamlah nang rajin balucu-lucu, sahut Tulamak. Kalau soal balu lucu banyak haja nang bisa, sahut Palui. Tapi kada sama jua wan ikam karena kalau nang lain balu lucu pasti kada lucu malah mahuhulut haja, ujar Garbus. Tapi kenapa imbah madam sabulan ini, ikam pina baubah banar, saban hari babaju kuning wan baku piah jangang, ujar Tulamak. Palui madam kada mencari gawian, tapi inya batapa di gunung, mengaji ilmu kaharatan, ujar Garbus. Sahibar usaha, Tuhan jua nang mangabulakannya, balas Palui nah, kalau kaya itu ikam bisalah manulungi Tuhirang karena bininya rancak garing. Pinanya bini Tuhirang itu tiap malam Jumahat kana pulasit, ujar Tulamak. Kalau kaya itu kita ke rumah Tuhirang, ujar Garbus membawai. Imbah sampai di rumah Tuhirang, lalu Palui minta sadiakan banyu putih, sahang wan kambang. Aku hanya berusaha membantu mudahan waras, ujar Palui. Bini Tuhirang kukuriak, marungka sambil bamamang menyambat macam-macam. Tapi imbah dijapai Palui lalu inya tadiem, sambil cangangka anu Palui lalu lihum. Oh, sampiankah? Ujar bini Tuhirang. Aku datang bailang dandaman lawas kada batamuan, sahut Palui. Sampian jangan kemana-mana, tunggui ulun, ujarnya. Nah mak, waras kalau bini Tuhirang, ampih kukuriak ditatambai Palui bahkan minta ditunggui, ujar Garbus. Jangan nyaring kaina kadangaran Tuhirang, pantas haja bini Tuhirang waras bakajut karena inya batamuan wan Palui sabab Palui itu bakas gandaknya wayah lagi anum, ujar Tulamak sambil babisik. Tarima kasihlah lui, ilmu ikam harat banar, sudah banyak pananambaan kadanang manjurnya tapi sekali haja ikam japai sudah waras banar, ujar Tuhirang kasukaan. Jadi pananambaan itu kita menyenangkan orang tapi kita pun sanang jua, ujar Palui. Sanang na Palui, ujar Garbus menyindir. Sanang batamuan wan bakas mantan, sahut Palui mengalakak tatawa. Kisah selesai.